Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And you're not a location or Abeka Park Junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi anada wa na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. If we are multi Malay show and Moneme Ekasa, many about many of them, would say me how beer a war so I would be nam honoma, would they are chinchia also. We are open war and I said 5 blood and a how, and I said there be a stroke and a how, and I bear my wire and a passo, and I there be Nipa open visa, one anti our own visa, and I will be open crater, why are we young crater, and I said the Italian now why. But what is your family number? Ewa habaya edi ya ajuma bia me ya ma obi e ho habaya ye be yi na de aka ho aya bia ma ama bibia atutu ya ma ama hawa eda oso no afiri oso na oso anya ofa odi nti baby a wo bia no but what is your family number na frame me a oso ebeda na osiri food and transport for omaya nhwehwemu aho ejuma pa ye nti omama ye tumi krata yemfan ye ajuma embua wiase fa na be bia nti a obi a eda oso nua boboni se o frame a o ha ejuma twa tefo amontie me mema obi bia akwaba shronkon ede eba too much GH so ebre no enya ewie edru se munuaba ekeskapa mede ensem a edi atentwie awo menyi emu eba ebebesumo na won susu awo achichi ni bencheye wetimi de wadwentwa wofa ensem no ho aba ababetu edwa na ebusiafo ene dey de ensem ababedru yapno eso no esewani ensese ye kan ede echowo eko anase ejina anyumtofo womo enyoma womo eye enyoma chese womo komo all because of say womo bakwa akobo eye show akwakogina eye sofo bi pulpit so ato nyom ene nyoma womo eye nsum asiem na ni nyina eko ede eba na chese nipa ba ko na gina no so amasa nyoma we nyina epiepie na me ne wo ekasa ye Ghanaian musician our ye gospel at ease Joyce blessing abusia form ne ho ansem ne ho apawa na ababeto apno so asese Ghana for ene dodo na ehoro no enam so ama video Black Jesus ene ebiemu nso so nkrofo ayem ede afa ne ho ababeto eya abontama dodo na ekase ewo mu se nipa yetimi esen no ede na so ye mpanifo eta akase entro bia no aya na nokre kakra ewom ena nokre bia nso so no entro kakra nso so eyeden efra eye emu enti se eye wode wo mo eka yebehu se eye nokre se enye nokre enne yebebiebie nsem no enyina eso ewo ahanomu ese na mamu ni mekwan ya ma Joyce blessing ho ensem ema ne homene so ewo mayi emu started that was a year 2020 bra woni ni kunu Dave Joy wo mo separation so na videos ne allegations eba bonten ebebeke kan ye ma chese afi na ebiemu nyoma bisibasa ebebe fifa eye ne hom enam so ema bra Thanksgiving service 2021 crampo so ye ma Cecilia Mafo ekokoje Mike Eddie Free nsem ema no ye ensem kan ye bisa won koni kunu eho ba a enum kokko wi eche na dodo na afro se nke bia kan nam sansem kan ye no so ebe ma ye nkambomu etimi akoso ewo wo mo abrabom na susu me no wo kasa ebesisa abreye entehwe fa ho de na ye kan do tirija ho ena onim se de hihye no esi efa enti wono awo waware no mo no ebetima kire se metimi akomu ba anase mintimi enkomu eye ebiem enti se wo bekọ anase won kọ no de ejina ne so ntina chese Ghana fom eyi eno ensem no ede atu edwan na enna da ye nkonkon da enfa ensori na chese videos circulate efa ye mami ehun eden na ekoso eden na esie eden na aba a chese mami
ena wo mo de na to eye apampan esom na wo mo etwe ne sere ene abase ya wo mo kire mu na kyese ne mamiensa wone ye papa Dave Joy ewo no emu mienu enye ne dia na ye ni mu so se wo ba e de betimi a kire eye ne ma papa enti wo a wote nchen a wo be kase an enye ne papa enye na yi ne de den e na wo work because oba no e de betimi a kire se ampa mebo away ana mebo home enti we e fie de we e abonten e de nanso so ye Black Jesus ene ye ma me bia babonten wo mu kire mu na kire se ye enkwada ne emienu no de enye Dave Joy edia na ye ma Joyce blessing edia eba no ashawo abrabo say ye kan say wo bi eba ashawo say de hu nkrofo say wo mu egina tutu bra ba si bra na ache say wo mu ebo bie na wo no de wo bono in a grand style pa ache say wo no do nyame som so ayeden abata hu according to Black Jesus they said enyomo Joyce blessing atwo say wunim na nipa da say ni wo ye oba say wo ye bema what the echo share wo phone so and answer wo play no TV so na say wan hwe na say won konkron pa ammo amfa wura wa wo ye oba ene ejai na wa say ebo won tokum kona ko biem wo ye be ma so de na che say wo bu pa kwa ene na wo pedifo a che say wo de no ebe kwa hwehwe so because enyu no wutie wi a na adwaman adokrom enyo no wutie wi na kyese ye nyoma ense emfata nyoma bi abo ade awura wa kyese wa nipa no kwampo no wunsusu ye se wo be ye na susu na eno na wo ye den wo ye ana no na wutu ho ana mo kyese ye ma Joyce blessing enyom hunhun bia enim na de ntia hunhun enim nyina eye na brabo boni bia wo bo na shawa brabo a wo bo ne nyoma bi a wo ya ense enyeden emfata ne enim se nipa bia ehun wo nenso obi a woni sinto ye eno nti na ensam a wo mo eken ne nyoma wo mo de ababeto eye apono se amadodo na timu ye wo mo kesen ne se adabi de kramponti na bema ye obi babo ntin ebeba be kekasa nsem we ede afa eye gospel artist eho ye ma me bi nso so nsem ana je so di tu jo chema na je se eye gospel artist ni bi wo no krampona se wo be kwa konya eye akonya gina eye sofo bi pulpit so na watimi atonyum kramponti no na je se wo so wo bie ni nem ai gospel singers ni bi wo mu bie wo mu nemu e ma asofo bi nom ne wo mo edam ansa no wo manya akonya etimi akwakogina wo mo pulpit so atonyum enti se wo hu se ye ntuni bi gina asofo bi pulpit so na wo tonyum na wo su na che se wo hu ni se wo nkonkro na afa na nya wo nkonkro wo hwe eda bi asofo bi ne na da pa na enye ne pa na che se no na ada ne no su e no na ada ne na breho e no na ada ne no kodan na ebusuafo ensem we die dodo na eka ho eni ebiem nso ya papa prophet Nigel Gazing ensem bia odi ababetu edwam edafa enradam yeti wo manmu na driver for eko sit on strike nam so Manchester team for passenger for wo mo stranded ewo ya kwantempo na esom esan se cars itwam enso na chese nya de se efenipa taxis etwam enso nya de se efenipa taxi ababo ahomode so befenipa nso so atena wo kam ene wuduru ba bia na ne yi wo mo nyina ede ese na chese enrada de enya me na fe ma ebinu mu nkrofo binu mobode wo mo makosuku a on anka busuan ka beye eye awrewo pa ene se ye mampanyi timi ne eye GPRTU for agogo twetwe nkomo a no nam som e mo mutimi call off wo mo striker na afei cars edi juma e na no pay ma nyoma ekoso no na oba abonte no wa be related to ne nkomhye bi a wo share 2020 says yamfa eye papa John Dramani Mahama mama betsa konya nso a enyoma ebekomu no wa biebie eye enyoma eni so na ebusuan form and some way enyame nkoa na metina so me ankasa me papa odi for back up prophet Bernard SM ene ye ba betwetwe eye enkomo eno ntimo ka me hom na ye ma no akwaba sonkon na yemfa enkomo didie no enhwehwe eye eso odi for me mu akwaba be jusu sika bibia bokode nyame adome ho odi setwe kronkron ye da Kristo ase na odi for ye efa anyomtofo wo mo enyoma wo mo etonkini se ye fra wo bi eye gospel singer na se gospel artist wayi no ho asi wono mo se ono de nyame adwuma na wo ye obi betimi aka se wo ye gospel artist enso so wo ye nyoma ense fata na se wo fa eye akwati kwan bi so enam so ejeje eye edian na se hitana sika medawa no asema mentia motifu achichiri bencheye emre bia eye interview about a musician be the same thing Cindy Thompson frame okay ma menchia no Cindy Thompson nyame nhira one wadwempa ne ennepa
owo na opesenka ye show bi but due to programs in your manuma bi nti mama so sika de miminim se adwumtufo de bebre na ye dwamanfo se uyi adwumtufo 100 siwa emu 80 dwamanfo enkanka omo ti aso dem kwa de ebon kan obebu sam se prophet adenti na wo ka de sei unse ene omo todwomu a wo de wote wa eya hwe omo ya bia eni se de omo gine omo se de omo sebere omo ho enka sika wo se wo todwomu ma nyankopon dia bible say aketesi akata ho sie ma o meni asekura mpo na ho no akwa kwashenta di bia papa se da ho aipu anufu aka wano ko te sama anu wotaba uwi aba be ka che se wo todwomu dia ma nyankopon sika che ase enti no enya de bia clarify the waves and I say a creature of asum man be ya ho ayi me hu se de me nka no kura abo yi odanda no ayi ada sa anasa abusuma ko tire so ati ase but the moment I want to mama nyame no I was say oma u inner and outside nyina eye baako the enti ameka ne sa ne se adwumtufo bebre no oh ebi ye ni bi ko program bi wa me se Madina ebi so men se ni titi mi nsampo oh ya oba na be ma oba na airtime so ati ase e na bebre na nso ko nuro so otu nyuma nyame so ko nuro so sika me si bebre na ko nuro so e na one of the days bi say last year a Pentecost elder bi ba frame a very big Pentecost elder ba na papa ni was cat say so ati ase ba bia ne back of fire pa say otodum na enyi nyame de ba mu a ka akola ne bosom etentam because of anyum 20 eni ye wanyum to 40 wasika wo mo kopo ase eko jipo ase to me edge voice edi ba ye nwum amani patia eye de dede but ne mfiri so ba to achi ase ene ye yo bi tse sisi amafo oye presentable ni in and out nyina uyo bia uwo nyame ho na sisi amafo twedwuma uti mu say yes eno kwa say ne ho nsem bebe to abonten eno no ma me nkyira o sisi amafo yo bia epoasefo nyina ni san sika tiase epoasefo nyina ni san enti obia all the demons wo mo ye da adwaman ni what tiase wo mo ye make up san nyima no nyina san what are you expecting na Ghana ne bebre na ya baifo so what are you expecting hwe ni nyuma odi ba ye ya what shall I say unto the Lord opaslepe kakra amanfo afon dia ye ne tonso kra bi no mo dia ye yes sir you blasphemy unto our God twitwi nyankopon ba they thought say they are mocking the lady and I say unto nyamenyum they are mocking her but almost see nyankopon Bible so say me awade me chiri ojimifo ne aserese samu a ense it all portray say as o Kristonia wo de nwasi ho ye nyina ti betu nyamenyum ne egba so what you say enti ade nti no nko persistence ne tons o kakra ne mo de aye nwom na aserese sambasa but and clarify as Ghana ye Kristo so man hwe a time to come obi abe say Ghana ye Kristo so man wow and no kura sorry for me sorry eja no hum no kwarim enti esi sorry nyame a ebe sikare anwom to for ne dress e digina altar so odi for na tesa o kan sa de ana tesa obi be gina wonu ma na so yi no musi wo say wo ye nyame so mfo ana se nyame no ntuni a eni kwan so wo dress eni kwan se wo sisi ye wo dressing uti be hepi wonu fu be gina altar so na mbe wo so be wo so chenchen be papa wo sere ho e be po ho so ati ase e me ye nyuma ni be gina say gospel musician. What kind of a gospel musician are you? And I'm not talking about Joyce blessing kwa to the out there one more kind of no over to you mama nyankopon enye nipa o you are coming to worship our maker and as Alpha and Omega you must present yourself to enyanko de mu say ma mi kura ba obayi what present you akra no project and the lives of one more kind of dress ye ba altar so kind of ask of him what you say and I make can say you are so for bebre omo ne bebre da omoni bebre da bebre
and I know about queer interview about the programs be or non so called baby no. I'm not to be from Empo, I'm to new way or young cranny at Senaka Crammer Finity. Oh, Murphy or Tato go for no power or a guy. I don't know so tired dressing. I want to say we are so funny be. And the children. Now, the little grandpa from Mr. Prophet. I fear so say you have a deep for mine. The okay, na men am yes any pananka also worry me. I want worry me. So what I said, it's one what bebre na pergamayo. Bebre na mo partners a pergamay akoshibra. Every grandpa we are appetition. There is one gospel musician in Okobata and Amruku. We are appetition. We are appetition the best one to and so Yami or Tasso. Said the best 5 years when he said about Guru. I'm children. But say Holy Spirit, there's no Holy Spirit. Yet it's Cabba can say, and I bet won't. Now, no, yes, it's in Yenny side, yet tied to different flew almost said, or me a gospel artist, Nana. There be where gospel artist Ben, I'll no be your program to be catch or say, Mammy Sikanimo half, and some about program we are on my half. So also yen yam yet juma, up to drum. I'm yet ya such a fufra, and room tones a calling to say them your prophet ya. But what I say, and I'm sounds with the giftings of singing. And once I say, oh, your program are charging the panel. Let's discuss about to my son program. We just support your business. I say, a foundation will be or they support a young crop into what this can and yes, I will did the action about to maybe or just so at the idea be their one crop. The moment I call children on another man's platform, and answer or software no devoted platform. No, we get the blessing. Okay. But you don't demand before you go and sing there. Also, poor bless or bless or no blessing who shine and I Sika and such in your okay. If you are a call unya fwat, if you swab a call you when you are erratic Beshama. And to say, and you to our to Jamera, any part. And you can so your program that would demand for Sika. Debbie. What's you? And we say, open the program, so I bless the program. And I won't show all software. If you put more than you, I saw what if you put more than Papa. We are software also to say, only part of our children program. I was so son of Fuma. But what I said, the young man do much in the radical did you as some panel. And I said, I don't know what Samu did, but you're needing a funafu. It's in the part of your program. I was so to be blessed in the panel. But I get the other way around. And in my software, your money. And enjoy the baby that. And no crown can maybe was so far will be able program. So I invite to be said, one man met to a young and find party a young cophone and cophone sunya. I do me be an as woman who they radi air. Now, the impartation of the Holy Spirit. Now, the pana or Baba told you no son and the daddy and any no man out there was or church members not say a day. And that the false prophet and your ways. She goes oh no, I knew not about you again. Sika or they would near you to any member boom church members. In a form of result to be catch on motivation set. So what I said, Ebia, Oba minister, be out to your one apostle. They will be on 100 Ghana met to water and so. Then find your way, almost some of the beer. But I got the papa. The moment I was so yeah, you might dear, I'm a radity. Any quite so much as a dear, ever walk him. Wow, and the quackwisi can you bring? 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 12, or so for more than riska. Now, Obonsam, I'm fast one to form, and a Shagana. What they are shall dressing, and I'm to follow dress and I'll be home. Because and the moment Takra said, and you to boom. Chebia may know the and Taria, maybe a Friday. Me, I'm a total leader. Me sound so worshippers, some young grand worshippers. I would in an altar so to me say yes. To me, or maybe I know me money. And yet a time one, you did the abroni. And we are still corner yet. Wow, it's Bible cover. Luke chapter 16, verse 8. Also, share the areas of one in Yansa China, man. We ain't no Yansa Bako Jina altar so. Up to Dumako set strategies. Aquano call and her diner somewhere. Share the lives of Dinah Samuel. I am so sure of this name. Maybe I was every Samuel day. What's the same? And the Rias of Kobovias for Nakot now. She goes, and my Yankee came to tell you some power, and she are come in Christo baby. What preach about trousers, makeups, lipstick, and for
ebaya osu nim se na de ani bie na oni ayi abeku santana the program bi we were so shocked o you so ko CS tia was so necessity CS so for be na ma kwan odi for unu so mo ye ne sa na aye se dia se mo de share to eye ni enye so sika sabe ye entade a conform de ko ma bosom dem okay ye won ntade a asawofo wo mo de ko asawo okay ye won ntade a anrobes ehye so what you say so na ye hwa asofo ye won ntade a ye hye okay enti mo ko gine wo wiase na be ka se metudwuma alpha ena ne ebusa esisi na mafo about say obetudwuma ma amanyoko party bi no si there bi ebi a wo hu ne be kire wo say koto dia fine but onu ni die me sorry mama me no me say yes adom no de ma won o se fa be ye nyame adwuma na fa wi ni so suma no but o say you must be presentable. 1 Timothy chapter 2 verse 8 to 10 o say a Christ for abrabo o say me person man sentade a ese e fa adwumotie e de nkeka mo ho e mema nso mo mpai ma nyina e ban se ahotie so what you say and we must be presentable on the altar but men dress it as sawoni odwamanfo ba ya ho simple we are so for that sa odi for we dey besan aba eya wusu ebiem na said the enkomo no ekod obebusa say say an Joyce blessing issue bi aba den ai ensem a Black Jesus ababeka e dey afa no ho ene ebiem nso no matan bi nso abebie so na busua Uma yanko ni ngonko tie ensem no emfa embra efa DNA test a wo mususu se ababeto wo ma app no eso a enkwada for asanso atoa ensem no eso Joyce blessing yese ne ma mienu enye okunuma o na se obi anim sa Joyce blessing mesi wo ya tutu ni ba wodi ni twem medical ka ama na nkrofo wo mo so na sene ebi kura timi frame threat me ebi kura timi message me emu adidi atam ne edua bo Joyce blessing nkrofo e de breme no se mewu kura nka mewu dada. That girl is an idiot. Adi no ye. Joyce, who is Joyce blessing? We are see adi ato Joyce blessing no. Etu ben nyinara. Etu obia. Na oba dia wote ho na se wutwam ya odabro so na kote hia obebere ya. Ema ayi fulani fo ani turumudifo bi kura ba wa bediw. Etinyin se ne kura betomu a wonhu de ye papa ne de ya. Na maame wote asasi so na se sabi mistake wo be mistake na obia akwala na wawo na ba asasi so wo chire hwehwe ne papa na wo kura na wabodam wonim de wo ye wankasa you haven't achieved anything in life ba ma wona na wo ye no ma akwala no onhu opapa sa opapa ne da bola so sa opapa ne yibiri so opapa ohia dokoro no ma wo ba no ohun opapa na ayedai awode nyame na de ma enkura so eye Yesu Kristo mofra adamfo ene Yesu enti wa woni pa na de ekume ne sade akoso nyina ye sa fucking bastard enyontofo atutufuo no Kristofo atutufuo mu bi muni wiasefo nyina kora ye pe Kristofo atutufuo bi asofofo atutufuo eso wo mase dani danyina egu Christianity community enimase menu mi enu ya de ye ho to sofo so edom tuni a wo hwa me wo do ho to sofo so wo ma asofo no odiwo ansa kwa no be mu wagina na aso dem kura so obetonwom kura no one wo da yansa na anya wo po ebi kura na de na obedie no dade no na ehu ode nanso wo ja wo ho Emma sofo no wo gina wana wo sugu nyame so atonwom no na wo mu no wo tini suo ne nyina na eyedi asofo na diwo asadie na wo mpe that day no last lore fe na de ye course asofo ne fi kakra o managing the gospel ejuma na egugu no gospel ejuma na egugu no o managing no betimi edi no free so aka ho as it stands now no
DNA test bia be come so me nsem wo social media no so na me remember kwa de beto me phone so. If you ask me where did I get that DNA test from? I don't know. So don't come and ask me and baby Sammy. If so baby Sammy say for me free ya me number no the most asawo number e was social media no so. Open blog bia ne telephone number asawo number me number 1. Inti mo bia baby Sammy say inti no minya sa DNA test ni free. Mo ko bisa Joyce Blessing no kan kire. Go and ask Joyce Blessing no be kan kire. Say DNA test na beto abonti na ye say ni first born ene ni second born no nkola no nya ni kru ni die no eye no kra na say nya no kre. It's very true. Joyce Blessing. And no to no obonyuma enum no nko beebia no. Do you say Joyce Blessing say obo gospel enum metie Joyce Blessing enum a bia ansa ne me so metie Joyce Blessing gospel music sister sada no asawo hey me say down metie Joyce Blessing ni gospel enum no say gospel no me nim baby okonya na inspiration free. Joyce Blessing in your sister, me say mum brabon tina mum be testify. Da ubeka say udi Joyce Blessing in nom praises and worship. Udi jiwe ni bisa no sister sada no. Ohu be ya wo de san, ohu be ya wo de day. Ase ye no wonder, ase ye fa wo bisa no. Joyce Blessing in your no. Oh sister, unti. Oh. Joyce Blessing in you na sawo for nkwa na eti o. If said that o so ya sawo ni na o tie Joyce Blessing in you ma. Ene sada no de ye be fa wo fala. Ye be fa wo kwa, ye be fa wo poto. Ye be fa wo ti say momone. Sister. Me say Joyce Blessing in you no. Joyce Blessing in you no. Oh, she nim. She nim. She who te po nim. Da be expressing in your sister, me say, so your bear man so any will come back dread ye, na so your ban so I won't be your dead basa. And Joyce Blessing no him say, I saw a jumano, and your friend now coupon set a throw, saying to me back, bra never boss. Joyce Blessing say, oh, Nima could be sat tulip, US. Tulip ono nyankopon said that friend so on boss awo tulip US sa man no no kan brofo ti say friend say Trump no o kan brofo ti say ni papa na bie encyclopedia dictionary no tulip kono ko bisan tulip nyankopon said that friend so onko boss awo ne djuma nyankopon de man nankasa o de ba asase so eya asawo ejuma onu na obo asawo from takrade tulip bo asawo sama otimidi fa snow way no oton e friend say ebroni nkatie empro ne nkatie tulip o takrade no na ebroni nkatie na oton ebroni nkatie no na ya asawo kakra ebroni nkatie na ya asawo kakra asawo no mu na odinya akwan editu kwan kotena US. Because of saying no asawo adwuma no your Fred ma tulip ntino. Oko hawari asie anya adwuma. O try e pa saying no obepo be me bi di atena ne ho. Nyankopon said no, lie tulip. Wo me frɛ wo me de wo ba asase we so say be ya asawo. Asawo no na ebie kwan kakra du ama. Oh, unim Joyce Blessing ya. Joyce Blessing yese ne ma mienu. Enye okunuma o na se obi anem sa Joyce Blessing me se wo ya tutu ni ba wodi ni twem me de ka ama na nkrofo wo mo so na sene ebi kura timi frame threat me ebi kura timi message me emu adidi atam ne edua bo a Joyce Blessing nkrofo e de breme no se me wu kura nka me wu dada. That girl is an idiot. Adi no ye. Joyce, who is Joyce Blessing?
ewiase ade ato Joyce blessing no eto ben nyinara eto obia na oba de wote ho na se wotwam ya odabro so na kote ahia obebre ya ema ayi fulani fo ne turumudifo bi kura ba wa bediw kwa etinyin se ne kura betomo a wonhu de ye papa ne de ya na maame wote asasi so na se sabi mistake obe mistake na obia akwala na wawo na ba asasi so wo chire hwehwe ne papa na wo kura na wabodam wonim de wo ye wankasa you haven't achieved anything in life bema wona na wo ye no ma akwala no onhu opapa sa opapa ne da bola so sa opapa ne yibiri so opapa ohia dokoro no ma wo ba no onhu opapa na aye dai awode nyame na de ma enkura so eye Yesu Kristo mofra adamfo ene Yesu enti wa woni pa na die ekumene sa die akoso nyina ye sa fucking bastard enyontofo atutufo no Kristofo atutufo mu bi muni wiasefo nyina kora ye pe Kristofo atutufo bi asofofo atutufo eso wo mase dani danyina egu Christianity community enimase menu mi enu ya de ye ho to sofo so edom tuni a wo hwa me odo ho to sofo so o ma sofo no odiwo ansa kwa no be mu wagina na aso dem kura so betonwom kura no one wo da yansa na anya wo po ebi kura na de na obedie no dade no na ehu ode na nso uja wo ho ema sofo no wo kwagina wa na wo sugu nyame so atonwom no na wo mu no wo tini suo ne nyina na eyedi asofo na diwo asadie na wo mpe dade no last lore fen ade ye course asofo ne fie kakra o manage the gospel ejuma na egugu no gospel ejuma na egugu no o manage no betimi edi no free so aka ho as it stands now no DNA test bia be come so me nsem wo social media no so na me no pa kwa de beto me phone so if you ask me where did I get that DNA test from I don't know so don't come and ask me and baby some Yona everything for said yeah and some no mamode eya mason akwakotie eno achese ya nipa mienu yesi benu adanse ye de na chese otimi hu se no kure ye de ewo mu na nsusu we de Ghana for tiri mu ya wo mo kese ne se debi ebetimi abase eye pebe ne ya bo wo mo se wo mo memegu ma me ani mu ase because yeah mami said the 2020 ni won sem sorry yem na wari ensemo na say ye nche ye bia wo ye ni issue with Konfoba agrada poster bia wo se woni mo hwe ni won kone ba enti betimi abase eye din say ye keke e na wo mo say na susu din say ye nipa mienu betimi akọ mo tira bom from different angles so wo mo baba be say nipa ba ku din eye den ye enti na be ma wo mo atu eye sa anamom orifo wo hwe ensem a wo ma be kan e da fa ye maami yi ehu a den na wo betimi aka fa ho me da wano ase unse Bible say edimpa wo yesi ahonya wo se Bible nso se de open temanya no ho na wamfa kwampa so o te sa kokohwe obutu nkosu anyo no to ye so sikani bredie da wafa na ekwan abefa so de benya osika no so no another problem on its own na one sofo ba akoda na ba beyi wanim se me anwuntuni me toduma ma urade ama abofo asane ho nkonkwan asane sometimes to me bi sane enya nyame ho debe I said true anum to mu no kwa to me nya encounter with demonic abra gospel song na one sofo akoda bi mu anum spams no juice ye de spams na gu anim bi a ye hwie gu body na ba to me so ba be gine radia nam atodom ena ye wo tumi bi oba te se nyankopon okay ye wo tumi bi oba te se Kristo patwa ye wo tumi bi oba te se Holy Spirit enti woni huhunu mu a ebetima deceive you woni me se sofo ogine o ya asawoni sofo ye criminal enso nya pega ne nsa nei amanfo tigu eno ne wo so bi wadwin ema wadwin mo tew se oni pa wi apetesi oye criminal enso pega ne nsa na amanfo tigu enti spirit be no de adwuma
ɛna no paul mu na mo ye nyame adwuma abaye bu akom mu kan o ti hwe we ni osoro ni ma o we ni osomo hwe na bible support ya no wo mfi asoba comfort ni mu ko na ayentam na wo mu ko enti wo familiar spirit ya obetimi aye adwuma said ye be ya holy spirit ene operate through him or her but enye sa ho mu a unti be kwa sawola every bi ma sori anopa me come evangelism a very popular man of God in Ghana baby am call evangelism me kuta megaphone na ofra sawola ya oba ebi anu so koye evangelism o koye the evangelism where this guy say no okay but you say nipa de unim nipa no ana onim no where this na me should be preaching about 2 hours you say koye pray fi yard mu a oba ave obejira o me di eno ko tena ne kem say nipa de hu no TV so e te ne boys a unim okay no ne nkofo bi kasam sie yi edi entiskabe de hu ana Yesu Kristo na ye som no o ye kronkron o so bedi bechi dia na ye kronkron because esum ni han eni twaka enti wonti bi nkofo donto dia emfa ma me fa Bible yi sabi ye nyame difo mi nyame sofo me dia me tojuma abofo ba ense be komu no ye fa utunu mu kura na odi for say ebia wetie ye nyuma na wo nipa no krampo no ebia wo hunhumu wakenkan wo Bible wa ye meditation wo hunhumu na okay ye wakofa ye gospel artist bi anyum na wo de ehima eba na sign na wo hunhumu a wo mu no anyum na nipa na to ne se wakonjo ye spirit free baby no de to sa anyum no eba na sign na ye wo hunhum krojin na wo mu na no ntia nam so ma wo ye wadwo so wo gotie nyamenyum no etimi sisa ma hunhum fun no anasa hunhum different no etimi bebe bowra manifest wo mu se anyum no ne source na free ban eye tumi bi ba na ato sa anyum no enti any moment bi a wo de anyum aga na fotie wo wuri no abone se wo so no ho wo ntanyum na si o na so na ya wo de wo ni so de tata akiri enti bi mentie anyum ba ha to and you the god of music. Okay. What you say? The god of music ho aside Lucifer. Ghana need to be according to me. I want in China and be to do more mind Ghana. And tell you the annual phone. Basika, when you tell you na nail de. But you must say you were our influence. You must say you were no ma would see but wait the nyamenyum what is wo bonya midi what is our cartons ever ne sign no yeah you be me yin some ka say what meet nenyum na che say yeah be man na che say you say ko boy dwama wo ba na che say wo yo de de and I make sure say a spirit ya ebia onipa etimi rule through her. Okay. Patwa che say and I make say ontimi nko vato to die emfa begire nyame altar so the moment ababe ku humfia begire nyame altar so onka ho bio you are doing it on your own and you can just ubetima todom na na rebaba ya tabi aya demon bi na form manipulate and at the moment o be charge atmosphere no e mom kwa mom ram e be wura nipa ma e to bitimi kwa so de wakwa konya mpana ye kwa akotodwumo o nse bro nya bayi amount for life was bebre o told you mo be no ba na ko ba bia kwakoda busa o se adenti ye nyina ko social gathering ye ko worship alpha ni omega ye ba todum mi wie ye na mi nim de bowura me ma chi yonge bi mi ni na vibe ya ni ma no to ne so an ye pa hotel dem ye ni ho ada oni de wie pe na atiti wani so Patricia, enti enye ba bia na yekọ efodi fortuna bia ena hu se Ghana ye wo anum to fo mo tuduma awurade ankasa. Okay. And ye mo so mo tuduma puase fo ma water. Okay. But ade ode be hunu niye wo mo dressing enom attitude wo mo ta pan kwase asempa. Ade ode be identify mo no wo mo mfa bone nche wo mo tiri mo den ena bibi obeye bia opeso nya mfa so. I said, dear, oh, yeah, when you're home for so, Debbie, bicycle soon for solely free. Debbie, ye will a quite be a sika, a tin will depend on but every year, and you do or die after you can die at any time. And to the moment I would know as a minister of God, I was so tell him, every crowd to touch her. I said, no, dear, Debbie, every crowd to touch her. O could have been a moody,
sika Bible say the ordinary so funtum da de na o twa ne hwe ne ti no nsem fata Christ leisure time and I just what leisure time Bible ti gambling ti ade ti na wo so otuma manyame na wo to chacha otuma manyame na omu ade ne ho na made ensem fata okunkun no osura bofo be no apaya ma we mibusa wo osura bofo be yi e de di ni turum osura bofo be yi eche ma ye nkeka ye ni mu kire nyame so mpa Jeremiah chapter 7 verse 1 to 7 waka eni nyame so Jeremiah chapter 7 verse 1 to 7 etifia asem ne keke o si eni nyame so enti wo sum nyame a som no ubeye nyina ye yiru ubesia yesi moturu motodi obefuafo onum odifo uhun ni sense we ya ebeba de fa ye maami hu nyina eyese wo mo de be ya gu nani mu ase abra want me ensori enye ni nyame dwuma se ne yese be no so okay enipa nyina do wadue sika enipa nyina tan wadue o tan hu wo eya pa entwa to so eya pa by kan hu se ade de target you are not fan of doing that thing he maami oti America ebe de na maami oti America ebe hunu se ye yo bibi sei okay ena mini ye nyan madi fo bebi o ko amanone ebi mu ko akwanyi mamamfo ma ho a mini bebi atwetwe nkomo prophet we baba banyi me ba woni me baba beda and woni masim wadwane enya de pa security ase enti the moment out to do manyame no ye frobia amanone ebia ye koto ene guarantee ebi kwa producers kwa no moda obi oni o produce no oni ne da etu be de musika obe de party sa de ma wo yase ena ekoso nso nim all the mother churches ekoso pa etu ye man of God ni won tu na wo ye nsiwa bibi be fo asisika bibi be fa wase na yenhwe eya ade se ensam a wo mo ekense nukure bi ewo mu a den ne be ma eya oba a waware ana se oba wo woku no be ye na adwen se me ye me fa mi kunachi ni obi akwa wo de abre no o ho ade we ma bebiri na ye like ya na den ne ma binum tu sikati odo a wo mu nyama wo mu kunu ana se den wo mu kunu ho na ya na afro subai wo we etise nyinsa untimi fansi o otu mu tan ebepi onipa subai oye den ebepi okay enti the moment aye nwumtwi na nchese o ni subai o ye o subai both black and white enti oye den ebe manifest and any kwanse o past life it determine your present life okay abrabo bia wo bo atwam a wo so mansa so hunu Kristo obi a wo past but wo so hunu se enton koso edamre ko onwum bi se wo hunu Yesu a manene ye pa ni bi na hu omu what you say so wo hunu Yesu a ma ye hunu suba papa ni bi omu okay ba de sa ni manima we obi a wo past ye papa Dan William say our past ye papa Gina Sare our past obi a pass by your pass in target but what you say bibi anko ka papa enye kire de enche bia within the sin within the bad sin no bibi akoso okay but what you say ena kan no say asofo ne nim guase wo so enche asofo ne nim guase wo so to dwuma asofo a onsu the same thing look at Diana on say ni nyanche enche wo so timi shape ho equip ho ejina brand ejina yema alpha Tesi akwa say enuma otu ye nyina but me I don't believe in that. You don't believe okay Oh we ti na ya me ye abusa enkamra wadofo yo nya ye nya abusa o tebu suwa kwadwo menya nsu penso obo mu man why engineer ba penso obo mu bi mam na ye nya abusa wa asisi a na we di asefem odi for ye be ye abusa no na ene ye toa ensem no eso no ye we the engineer ne ye betre se ye issue we eba ye hwe ni mu senka bia Joyce blessing be ba be kasa ni video bi circulate a eno so no asa wo kasa e dia fa ye fa hodie ye den eho na eno no obema ya bo ye den e dia kire ye ahwefo na akese ye mfa odi fo nso emre no na onye na busa se ne ye se ne fata don't fa hodie bi ye gayo enko asum bi nye enton fa hodie mo bi ya wate don't fa hodie bi ye gayo enko asum bi nye
ɛntɔn fa ahodie ma obia wate dɔfo fa ahodie bi yɛ gayo ɛnkoasom ɛntɔn fa ahodie ma obia wate dɔfo fa ahodie bi yɛ gayo ɛnkoasom bi nyɛ ɛntɔn fa ahodie ma obia wate dɔfo fa ahodie bi yɛ gayo ɛnkoasom bi nyɛ ɛntɔn fa ahodie ma obia wate dɔfo fa ahodie bi yɛ gayo ɛnkoasom na abusuafo said ye mokokotie ye nuaba na ye mame Joyce Blessing ye nsem no eno no achese ya after rumors nyina eba ye ni statement or diabetu dwa wo magana fo hu se fa hodie bi de aya na ye ga ye hu hia edan se wode wo hu ebekọ akwakọhye ye enkoasum emu na we de wodifo anya ni nsuo ewa ha yi de na ebusa no ye nye na ye ntoa ye ensem no eso de wodifo we de utimi maneko too much achiefo amutie ye nyame asemni chiro kronkron obi anim se bible ntwantro na hon kronkron so na munsuo so na adwuma bebiri ye ebusa o se ewurade waba wa Joyce Blessing no kre se ade a ekosui no kre anase enye no kre our forefathers hon kronkron de aposonim ye adwuma na aduru ye so hon kronkron a odi abawa anti grace adumfa ye adwuma na aduru ye so hon kronkron a odi makion of Pentecost ye adwuma na aduru ye so papa wakwama atiefo hunu bi se udifo eno no sika ma me nsa fa we ni nyina tofo ma me fa nsa tia mienu atsinsu ni ma me Pacho mu hwe we de me pese ne fenchem ebusa de no fasim de ebe hyew na na se be shock no apija onsa ne ntem e de amaye ya bon konko de oyo no kwafo ye ebusa ye gina Ezekiel chapter 14 verse number 1 e de kopem ending so e de ye ebusa odi obua ye ene ye ne ye nsem bi na azrati ba wanim ene munyam ene wanim adom ene ye hwehwe enti owura entem so nkonkron entem so bua ni ye nsem bi so pe no wapeja wonsa no nsu mama why onsa no so se de so ke onsa no wapeja onsa no emu nsu ye odududu pa onsa no wapeja wonsa de amaye nyoma miensa eno di bua ye na zire chini ba ye pen ntam so mi wura obo ni Joyce Blessing enuanu mienu aba be tag no ba ko amanone ba ko nso Ghana. It's never true. Peja onsa no mame me paso kasa chiro it is never true. It is never true. Enu ni nsuo keke Joyce Blessing onye bibia nimguase eno mudi gu no yo na ebusuafo said ye odifo busa no na odifo timi di so ni si wo baba baba fa e free ho ama na ebusuafo said nsem no ekọ no amamu nim se too much for there ye tumra ni akire mu esie na ankasa said nimguase na ekọ said enyoma ekọ aganafo dodo na eka nsem de efa mami enwo ene odifo Bernard Esiam wasanso asini husu ebiemu achese nyame nam ne so ama akwankyere agu efom yewie no ehu emuaye nso so no munyina amani ehunu ebi na ne odifo se ye busa na ye hunu se ade we enye no kre womo ejejina mo agu mame enu ase no sankrofo no aya na asotwe ben ne ba wo mo eso because wo be ka asem de achi obi anya no kre na nipa no be gu nani mo as because enimgwase wo anase din say wo ekwa achire no kre enso se obi be ya ade ye papa no eno no eche ansana yate enti say wo gu nani mo as to this for 50 enra be si enem enkrofo atie wo mo maka bie wo mo so spread eye news no sankrofo we mo asotwe ben so no wo mo ebenya say even ye nuaba na antiki omo on afa kokko to kwampo na
se wo mu gu nipa na ni mu ase na eye nyame dwuma na wo ye no asotwe be na wo benya meme de Bible say e ma yem fan to so but e ma na nye ho enu ntie wo nyame adifo o man mu so ati ase ene wa apostles ye wa sempakanfo e wo man nim ba unse we are in an era ye gu nipa ni mu ase do so ati ase obi beti me twantro e de ato so obeti hu bia na eyeyi ade so ba abusa ana so ba me abusa rade de ma unse bia ne se abusa rade a it's never true aye bosiremuka ana se unse be fra se me kan se e bia wa ye bibi behind the scene wa dan suban bi edi ene ma ahwefo ana se enkofo bi o mo time etwa no ho hia wo mo ye saade no wow but you be careful for the rest of your life or permit ma change direction your bless on koye oni pa no me san they will never get it easy in life ene na ya asem sir yo we dey for yem free eye mami e dey so say ye nya hunu eye dey efri mu ni dey tuamu e dey na say ye free wonom na ye kwa na say ye dey ni e kwa kopiemo e dey ewo eye the founder and leader of Prophetic Hill Chapel ano ya papa prophet Nigel Gazim enrada a driver for adwuma yekuo e dey wetu omo esi wonom say womo eye wo ye kire na ni nyina eye say enya dey so wo betuka kapa de wo tukurampo na ene enya de so wo fa nipa ene obesanifu wo no obese no omo ni se eyefu wo prices e kosuru too much anje se wo empenifo anhwe no wo ma nye bibi amfa ensem no eho ede a dani da won betu eyefu wo mu na won betu to prices emu no enam so ebe ma lorry fence so no beko eye eso eni wo bia no betimi ayeden afa eyeka na afa motofo ne pragiafo e de wo musika ekọ a enisa ene nam so ema enada wo mo edisi won mo esem ye empenifo enhwe na wo mo nka bibi emfa ho ema eye wo mo na issue we na nam so ama ye papa prophet Nigel Gazim so aba bekasa e de fa ho na ne nsem odi etu dwa na wo twemo esem waka kire Ghana for ansa na ya ba beto aba ne se NDC amanyoko no entimi amama medi eye wo man no eso ama eye empuntuo ankoso ama nyoma ankoye pa na se ye ya adwen SM ye bema MPP amanyoku a ye mampanyes excellence na nadanko akufado ena bebetena eye akonya no eso ediam ene wo man yi ebekọ eye ahawpa emu atete ene eye enyoma den emu se de ebe ya eye wo man no ye besan so akoyechi akokopemu e wo 1984 breche se eye ekom ene nyoma bebre ekoso e wo man yi emu eno enti enu ada che sa driver for no etu sa na mo no ena wo magana for hu se enkom sha wo hye no eho empopoye ena ye tie ede afri eye emu na ensem we we de wodi for e wa hanu na ye ne no ebo ede pin eye hu ye hu ne sem ye de ekoso ene de esisem ejina nipa ye yi no se ondi wo man no eso ene be masa boni no esi anase e masa no manisi anase ye ntimamufo no yensusu ya na monto ye betu de be ma wo man no se be ko ha hu a e be kwa na odifo obapa there ye papa prophet Nigel Gazim di tudwa wo chemu ese wo magana for hu se before a year the election if NDC John Mahama wins the election there will be a progress in the development of Ghana and things will move smoothly. But if MPP President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo win the election, there would be serious hardship and pain in the country, and Ghana was sent back to 1984 era, where there will be a lot of hunger problem in the country. No, not teacher. We'll take it to the Facebook page. I want to say 1984. Oh my, you who say yeah, quite your dad them. Oh my, you wish I quite your dad said they would do for you, Ekayana. Maybe dear. Or you differ, but maybe I don't see him as such. Enunti na onse Bible says and you may be chile musua mun comedy for chain ebusa. What kind Bible nim? Sikati ase enti so be free na kache. Ebo pini obi a join any party bi. Na we expect say party na wo power na obetwa mom. Where a clear conscience. Okay. NDC you can is almost prophet. I salute Mahama, me pronounce him keke. So what I say, Akufo-Addo I salute me pronounce him keke. But am I young boy see them and kabibi? Okay. So what I say, when you never frame fa. Yes, when you never frame fa. Near Magana for I give my way. And then some baby say, oh man, penny out to pet your mua.
anaso aye bibi saa ebi odi pomani mpunchu but then ke bia minim so mo si nkonya ne mpanimfo ene atikyire bia because ba bia ye du no man mo ayeden odi taria na awai o kyekyira na asane o pa ne ye o twiba wochi ene taxi driver so mo mu yuso man kasa mo cars just sika poni o man nim wo na mo sa increase in your money am man no ebe ma ba nya ba be da ye so ba nya no nkyere so odi ko ba be kira ba be kika won sense bia say yes say chi e ko e na Debbie we are moving forward what you say party bia ba be ye ne de na no nkyere se ye move to back Debbie obi apese ga na tumpon ba enam amanfo boni bia ba be fra enipadom ni nti no o kasa pro enu ba bia what you say when could you for your we would the say for nyame asembra preach adwen sachira nsem na de nyame be ka chu wa ka chu o man no say de nyame aka no na wo magana fo aka o kai wo enyi nyame bia na aka sika ani nyame wo mu ntimi mu enyi nyame bia na aka de we ano betum futu egu o man ni nyina ni ye MPP for so de o mo de beba na ko retaliation okay Koronto for makai ye nyankopon ye sakasaka nyankopon what you say enti spirit bi betima for maka kira wo obetima da intasemadi kona koka enye urade na aka urade nkasa basa wo odi for spirit timi da intasemadi de kira no odi for bi da ne peche bi da ne kwakwalo bi te e bi da ne agira mo ne kakapa nyina yi yesika ose me da ne abro no ma me da ne wei da ne wo me ko me ba da yem enti we dia metuma matiefuo na odi for enra o hwe aramonto a driver for ni 2 year na wo hu ne sen wo pie ye ye na wonim se sa ne o ma na ebe koso me dia sa ne ma no ma dia me mfa me hu nhyem they be we are in a target of winning souls for Jesus said your man be ko bia ye winning souls for Jesus because ye nim se emre na bemben ente yesu beba me yatie ya ba me anya me mama because the time bemben enti ne nko ne mfuna no nyino bia ye adwuma ne tentententem wo mo ye nwanko no mo kan ayi adesie die no mo ko wiase ase te yesi o ma so fu mani no erade asoma ye sie nkoje wo enti no kona koji nwanko no a wei erade nkasa kasa ro from south sika enye na we erade se da bi odo pa ma o ye de ope uwu aba be to no so what you say anyway na difu akronkron na apostles akronkron ebi wi apetesi ebi fama ebi kwa abosom so enima bebre diabolical means bia etu expect say de wo ba be kan e be giedi no enu nti e be sa ye busa wade we so adanti na ye tum futu di go man nani odi fo be san kuma je so chiro roster o na se bible kramposi an e ye den ya chiro ai wunya e vision na wa chiro de why de wunya vision na wa chiro de to se de owre mfinti eno de wo mo chiro de anka yes look at all this Elijah metira papa metira so na sorry that commandment in cry chiro you ye enrade na chiro you mesiraw enkobo osire mu kwaka bidi dem say erade na chiro kwa wa chiro erade satia na Moses ko chiro e de ya say e ma Moses ya o si erade ada na didi akira wo dia e de beba mu enyo no dia uyu sada obetwe aso Deuteronomy 18:15 to 23 waka ho obetwe aso eji adentina obema honhoma prew aba be ka bibi we Jeremiah we na asem nyina Jeremiah chapter 23 verse 25 to 34 also di for so dae no erade so dae a on kan jo se be kan no so dae o ka jo se be ende o ya kira o de beba na bia sa e Bible nim odi for ne wi ase we se waka cho na wa bon won pa ye na bia bibi e bia still nya me pesa ade ni nsi na e bia na to ayi Jesus abranti ni pa ni fanye su ehun na me ba osika e bia na to Jesus abranti oba be se Yesu anka nche ne se wonka so what you say ye wadi ye ni bi wo ha won eye daye okay e ji am ta kire pa me ta kire ye wadi ye ni bi wo ha erad be yi ya kire wo bo mpa ni sia no kwan because od we gira mpempen so go hunhun wo be ti sia no kwan ene wo ya ka che o se kokan enti rad na ka kire o se kokan enti yen ka se kan enka ye ediye na na ni so ade won se kwana kokan de ni kwa so kokan ade on sell
Bible say man suma di fo no so munya asam ko ka kire oman no wa mo di abosom ne akonfo ene dinsifo tumi mo oman no fomoy. It's away from all this. Jeremiah 23 verse 11 or si asofo ne adifo ne nya nsuro nyame na me fie mpo ne me wo mo bone 31st night amanfo ho kire be kire om wo de wa hwe manwane ma Holy Ghost and fire amanfo ho kire be kire ye be pimbi ye ba ku bi wa race course ye wia ne ye gba pini bi aba ye wie 31st night no mo gba pini bi aba just look at this inti ska we nyina wo de abone boa we nyina na odifo ye hwe se de enioma ekwa se oman no emu ye den na oman no enkoye na se oman no esi apini na se oman no esu a eye difo ne kasa de mo oman enti se odifo bi sori na kasa de mo oman no na se odifo wo ba na kasa ni unjindi so ye difo unhu so ye se ya na ya busa nti na mememi nim de menya nyira shiro ni ya busa entu ti bi me fru akache ebi ano no so busa ene sa toji wa erade be kase ai obesan so akokase dabi sika yo odifo we de enkomo no eba eye na wie ya ensa yeah from yeah my Joyce blessing said we ma gu nanimu asedi akwakodru no ebu on ma be ye ne den so obetimi asa sorry e de agina ne naso mpo se ye nyamedwuma krampo no be be ka se nyamedwuma krampo amayi me ho ade asi wo se me yempo ene nipa fa me ho time ene nipa ka me ho nipa say na che se bia na ba ma okwa akobu ama na jan e de ato honum afutu oben crash se mpen ena wo de ba ma eye wo mo na ebiem nso so no eye Ghana 40 memufo ene wiase fa na nyina so den abeka e de a kire wo mo ebe fa enioma wo mo ti a wo mo nya hwehwemu e wo ho na wo mfiti ya omugu eye nipa no enimu ase no na yemfa ya dwinche no ene yense bisa ni nyina ensi mate me da wanu asisika eye wo a wo hwe me akirichiri ne benche ye me hyerewo odofo onse ensam a ye tabiri ye kan ye nyina no me de na me honhom kire me se ye mbusa Awurade e wo so wi so na menua ye busa Awurade nso adan ne de se eye entwa toso ani animguase bi ene edi gu maame no me hyerewo anu edi nkyiri di mako ye de kan sam to so a eya entwa toso eya papa misiro bebre ye papa na jegedi chudi ni dia ba be bom se chiraro ha na wo hwe nsem yi a we die etodo wa mesrew bibi se nti na odifo prophet Bernard Esia ya tabri mpaiba ye se bra na be bom pai 4 hours non stop we nso ayode ye wa be market old eleganza house o fa ka be bia be market old eleganza house na manti ye program bia ya tuni din se breaking the demonic barriers adie bia ye chichiriti yawo eye abosompo ensamanfre de otu adodo otu abalaba de okosunsun yas echichiri wo ye bompai esane nchichiri wo nyina timisirawo o wa chirichi na ntibi ma be chima from ya me atwetwe nkomo e wo number we so eye 0554 696974 0554 696974 anase 0249 631876 0249 631876 mesirawo hweye no obi amfa asokwa ananu achenchena Joyce blessing nyame nsirawo ba ya hweye manuato baba yo odifo ye beda eye wase seda ne da ye tun sa defra wa ompopoti na otimi eba ne ye bebe twetwe eye nkomo biebie nyoma eni so ede etre ye man nipa enya eye akoma to yem nyame ehia opa bebre migidi ye se won so a wo hwe ye wanya futo bi ede afrimo moma ye nhwe ye ya no kasa ye ni ebiemo kwanya ya faso epentem ebua eye nipa eka wo mo ensem bisanse wo beka no na ebia wonnim no kura eye de ewo mo na se dodo na ekanti na wo so kwa ka bia be kwa bi eche no na wakwa ka asem akwa pe eye enome anase wo haw ede ama eye wo ho na ye ma Joyce blessing be se o se eye de nyam dwuma ne de otaye ewo mo nyoma dodo na ewo mo de hia ne se obema empaibo ene obehye wakotade eye se de ba
Joyce blessing yes ne ma mienu enye okunuma o. Na se obi anim sa Joyce blessing mesi wo ya tutu ni ba. Wodi ni twem. Medical ka ama ne nkrofo wo mo so na sene ebi kura timi frame threat me. Ebi kura timi message me. Emu adidi atam ne eduabo a Joyce blessing nkrofo e de breme no. Se mewu kura nka mewu dada. That girl is an idiot. Adi no ye. Joyce, who is Joyce blessing? Ewi asi adi ato Joyce blessing no. Etu ben nyinara. Etu obi a. Na oba de wote ho na se wotwam ya odabro so na kote hia obebere ya. Ema ayi fulani fo ne turumudifo bi kura ba wa bediw kwa. Etinyin se ne kura betomu a wonhu de ye papa ne de ya. Na maame wote asasi so na se sabi mistake wo be mistake na obia akwala na wawo na ba asasi so wo chine hwehwe ne papa na wo kura na wabodam wonim de wo ye wankasa you haven't achieved anything in life ba ma wona na wo ye no ma akwala no onhu opapa sa opapa ne da bola so sa opapa ne yibiri so opapa ohia dokoro no ma wo ba no ohun opapa na ayede awode nyame na dema enkura so eye Yesu Kristo mofra adamfo ene Yesu enti wa woni pa na die ekumene se die akoso nyina ye sa fucking bastard enyontofo atutufuo no e Kristofo atutufuo mu bi muni wiasefo nyina kora ye pe e Kristofo atutufuo bi asofofo atutufuo eso wo mase dani danyina egu Christianity community enimase menu mi enu ya de ye ho to sofo so edom tuni a wo hwe me odo ho to sofo so o ma sofo no odiwo ansa kwa no be mu wagina na aso dem kura so betonyom kura no one wo da yansa na anya wo po ebi kura na de na obedie no dade no na ehu ode nanso uja wo ho ema sofo no wo gina wa na wo sugu nyame so atonyom no na wo mu no wo tini suo ne nyina na eyedi asofo na diwo a said ye na wo mpe dade no last lore fe na de ye course asofo ne fie kakra o managing the gospel ejuma na egugu no gospel ejuma na egugu no o managing no betimi edi no free so aka ho as it stands now no DNA test bia be come so me nsem wo social media no so na me npa kwa de beto me phone so if you ask me where did I get that DNA test from I don't know so don't come and ask me and baby Sammy if so baby Sammy say for me free ya me number no the most asawo number e was social media no so open blog bia telephone number asawo number me number 1 Inti mo bi ande bisa me say inti no minya sa DNA test ni free. Monko bisa Joyce blessing no kan kire. Go and ask Joyce blessing no be kan kire. Say DNA test na be to abonti na ye say ni first born ene ni second born no nkola no nya ni kru ni die no eye no kra na say nya no kre. It's very true Joyce blessing. And also no obonyuma enim no nko bebia no do say Joyce blessing say obo gospel enyum metie Joyce blessing enyum a bia ansa ne me so metie Joyce blessing gospel music sister sada no asawo hey me say down metie Joyce blessing ni gospel enyum no on say gospel no me nim baby okonya na inspiration free Joyce blessing in your sister, they say, Mom Brabant, and I'm going to testify. Da, Ubeka say, Udi Joyce blessing in nom, praises and worship. Udi Jiwe Nibisa, no sister Sadano, who be your the sound, who be your the day. I say, you know, one that I say, you foul bisano. Joyce blessing in your oh, sister, unti, oh.
Joyce blessing in you na sawo for nkwa na eti o. If said that o so ya sawo ni na o tie Joyce blessing in you ma. Ene sada no de ye be fa wo fala. Ye be fa wo kwa, ye be fa wo poto. Ye be fa wo te say momone. Ah sister. Me say Joyce blessing in you no. Joyce blessing in you no. Oh she nim she nim. She who te po nim. That be is blessing in you no sister me say so we your be man so ene wo come be dredie na so we your ban so a ho be ye wo de basa enu na ene Joyce blessing no nim say asawo adwuma no e your friend na kopon said that throw saint me ba bra na be bo asawo Joyce blessing say wo nim akora ko bisa tulip e wo US Tulip, ono nyankopon said that friend so on boss awo. Tulip, our US. Sa maame no no ka brofo to say a friend say Trump no or ka brofo to say ni papa na be encyclopedia dictionary no. Oh, tulip, kuna ko bisan. Tulip, nyankopon said that friend so on ko boss awo. Ne djuma nyankopon de man nankasa o de ba asase so. Eya asawo edwuma onu na obo asawo from takrade tulip bo asawo sama otimidi fa eye slow way no oton e friend say ebroning katie emploning katie tulip or what takrade no na ebroning katie na oton ebroning katie no ya asawo kakra ebroning katie no ya asawo kakra asawo no mu na odi nya akwan edi tu kwan kotena US because of saying no asawo adwuma no your Fred ma tulip ntino okọ hawari ase anya adwuma or try a pass saying no obepo be maybe di atena ne ho nyankopon said no lie tulip wo me frɛ wo me de wo ba asase we so say be ya asawo no na ebie kwan kakra du ama oh uni Joyce blessing ya Joyce don't fa ho de bi guy enko asom bi nye enton fa ho die mo bia wate do fa ho die bi guy enko asom bi nye enton fa ho die mo bia wate do fa ho die bi guy enko asom bi nye enton fa ho die mo bia wate do fa ho die bi guy enko asom bi nye enton fa ho die mo bia wate do fa ho die bi guy enko asom bi nye enton fa ho die mo bia wate do fa ho die bi guy So the best media school in Ghana there, and too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and the marketing there, and then a location of the coffee park junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi another one, na me mobi kasa me frama, wankasa fre, abati Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH.
is the best. Keep watching Too Much GH. Therefore, I'm going to Marlon show and I'm going to Ekasa. Many about Bema, would say me how beer a war so I would be numb on my would be a chinchia also. We are open war and I said 5 blood and a how and I said there be a stroke and a how and I Bema Wayan Ewan Paso and I there be Nipa open visa 1 until 1 year visa and I will be open crater. Why are we young crater? And I said the Italian now. But what is your family number? Ewa habaya edi ya juma. Ajuma biya me ya ma obiya wa mu habaya ebe yi na di account aya biya ma ama bibiya atutu ya ma. Ama hawa eda oso no afiri oso na oso anya ofa odi. Nti bebi a wo biya no. But what is your family number na frame me? O frame me a oso ebeda na osiri. Food and transport for Omaya and Shushimo Ahu Juma Paye. Until Mamma to me crata and find ya Juma and Bois Riasifa and I be I'll be a dousing in ya. But body say friend.